Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in Quezon City. Thank you to the President, Ricky Balong, for allowing us to host the PDL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na.
para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster Pinas Lakas! Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Itinete akong daway sa bali pa nga live report talawatan tayo manipod tirwar. Partner Nick, naimbag bigat mo partner. Go ahead. Yes, thank you very much sa partner Giri. Iti segundo distrito ti probinsya Ilocosur, particular ti Ili Asuyo Ilocosur, dati may sa anaresto nga may sa nga top 2 most wanted person municipal level. Iti alas 3 sa 23 iti namin sa Caldaw, iti barangay poblasyon Suyo Ilocosur. Iti babaan na iti operating unit sa ti Suyo Municipal Police Station, akas lead unit, pagkaibilangam ti PIT Ilocosur, RIO, Kenti ISPIO. Dato'y akusado kat ang tawon di 20 pat awan asawa kan trabaho kan daytoy ti residente ti barangay Manatong Suyo Ilocosur. Babaan nagati operating units inaresto dato kusado babaan ti bilig ti warrant of arrest for the crime of Cybercrime Prevention Act of 2012 number 4C4 iti Republic Act 10175 under criminal case number 5840-C kana Cybercrime Prevention Act of 2012 or VT iti Republic Act 10175 under criminal case number 5841-C na iti tinarekomendaran ti bill nga 72,000 peso tunggal kaso. Akusado kay daytam ti kustodya iti Suyo Police Station. Para damdamag agsapa, Nick Baruga, Tirad Pas News. Thank you partner Nick. Itinayta nga live report. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Aganay iti 583,099 nga fully grown marijuana ken 211,795 nga seedlings. Pakairamanan ti 156,000 nga gramo tinapagango nga bulong ti marijuana wenno addani ti pakabuklan. Nga 143,811,000 ti pinogipog. Dagiti kameng ti Philippine National Police Region 1 iti 5 aldaw nga operasyon. Ti operasyon nga nang rugi iti Enero 15 aging gana ti Enero 20 ket babaen metlaeng iti panangidaulo ti PRO1 PPDEU Ilocosur Sugpon Municipal Police Station, RMFB1 First ISMFC, Second ISPMFC ken Dadumapay kasi ti PIDEA RO1 RSET kastameten iti 103rd Maneuver Companies ti RMFB PIDMO
kanti First LUP MFC ken Dumapay. Naisayangkat ti operasyon kadagiti kamambantayan ti Sugpon, Ilocos Sur ken Kibungan, Benguet. May nagtidaytoy impaganitget ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ti PRO1 ti kinapateg ti operasyon para ti seguridad ti rehiyon kontra ti may parparit nga droga. Kinunana nga ti 5 aldaw nga operasyon ket maysa nga panagpatingga no di ket maysa nga pundasyon ti denominasyon iti lugar nga makungkuna nga no man's land dagiti sindikato. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo nandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas, damdamag agsapa. May tultuloy, ti babayan ti Sandigan Bayan 5th Division, ti graft trial ni Senator Jinggoy Estrada. Ken dagiti Dumapay nga kadwana nga akusado, pakairamanan ti naibalod nga negosyante nga ni Janet Lim Napoles. Sumangsango ni Estrada, iti isa nga pulo kat may isa nga kaso ti graft may nagti di umiso. Nga pan nakausar ti nasurok nga 200 million manipod iti Priority Development Assistance Fund wenno PDAP. Maibasar iti kalendaryo ti korte manamnamang agtultuloy ti presentasyon dagiti saksi ti depensa. May palagip nga personal nga napan ti senador iti Sandigan Bayan iti Enero 16. Tapno mga submiter ka dagiti travel compliance documents kalpasan nga impalubos ti korte nga agbiyahe iti Balasiw, Taaw. Iti verse of the day tayo iti daytoy nga agsapa na daw daytoy iti Psalm 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm chapter 37 verse 4. Dahil nga ruden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ng kamindanon kada kayo, tinaytoy ng agsapa. Kadwatay nga pumakada, ti 693 Radio Tiradpas ni partner Roel Laranang. Iti DCTP Digital TV, at aditan ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag, ng kamindanon kada kayo, manipod nga mismo, ti newsroom, ti TPN, ken DCTP. Dahil anak, gayem, ken kabsatyo, Jerry Gabaon, mga kaibigan. Ito no may nga Domingo, aldaw ti Lunes, isumat lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babae ni ti Tiradpas, damdamag, agsapa.